Abusia for me mo bibia wo hwe tumaji etabe akwaba shonko de eba efide so nebuso for munua ba na ama obusua eni na bra so say training issues mere ebe so mo na me ka training issues to dia na say oman mu nsema eko ene de ebe nia na asabre de eni so oman mu nia no ye penny kese pa at say why former president pen yeah former president Rawlings and asabre dem pemu a ejebia na se ye pere kra na muno ensempi na asori woni ye yo honi se de ye mampeni ana abayo te so fa ho ni ne busua ye no bebre na ebo enyo so amepa kire ni titu ye nwanu bi a wo mo efri ye former president Rawlings ni prom and law efo no na wenji ni te se manso choma te se bi mu krampo amma yo no ase no amasa bre no go for dream so maybe omo no mo twin sem mu tintin de dey say yo mo di share yo mo di show wo ye mampeni wo tese wa ye mampeni pen a wo statement nti na se fata say eye aban yo teso no na eye ni ye yo be 1 to 20 wo mo ye de ase de man so boni bi e mo pe ache ani niam no eye gender activist ani ebiem so feminist Felicia Nelson wo betro ensem bi e wo ni Facebook page a wo de say the enti a wo mo twe say enye say yi yo no so statement ana ye aban no ma no wo ni enyu ba akwati say de amamra wo mo edi so edi aye ni ye yo no akwati say de akanfo amamre e no mo yusu edi aba ye former president Rawlings a obi aso ni tua enim say wo nya kani wo fi voter ready na no sa no ehifa ene sa de no enti so onya kani no ye voter ready na say mo ye ni yo wo de ya preso statement money ni yo na mo ntimi emma vote and pay for me mu enye yo na say eyi no mo ye ne kwan se fata so ana say ense fata so na say and o de ne nsem no atuda e won Facebook page o say the height of Akan privilege is being astonished that our people are offended that an our man's funeral is dominated by Akan culture. Stop erasing other people's culture. Stop gaslighting them. Being a statesman does not erase your personal ethnic identity. JJ was an Ewe man and his funeral should be a reflection of that. Ewe culture is also Ghanaian culture. Na Russia for na tesa obano ne nsem na wodi mu atre mu ase ema sabre se na mekinka obofukase mu sa na asem no esifate na ne nia mu no akwat se de opa chene se ya Rawlings yi yo no asa de aban what is no we ho hihye ne nebuhye ne bi omo eka no ho ye hihye no asa de omo eni ya pa so se eye den ara papa no wo free kro bi so na kro no so eka Ghana ho ena kro no official no so wa mamre a wo mu di so e wo kasa a wo mu ka a tese mo mu so ye nipekuo a wo mu so wo mu chefa e wo Ghana mu enti eba ne sen ena tese ye de eye statement e kata nyama so state funeral no enti state funeral enti papa no woni fie na won fifie mu wo nyo de hye enyo no ana ye togbe notifa fa no ana enti adenti na ye pa na mamre so ni kuro mu nimdi e wo ho emra ne te se ye amamra wo mu edi ye yiyo wo mu pa ni nya so de gu mu ne gu so no mo ye no se na akanfo enti se akanfo na te so akanfo no abemu ena ne rezo akoya kani no ta akanfo echi no so mu ye yiyo no so ya kani minti na mamre ne bebo chogota minti the statement nke ye honor pan wo ona na ebo make I say we ni statement ni echi no wo fi kuro bi so minti ena te se ye agbefo no na wo mu woni kuro ma wo mu kasete ni yo no wo mu won kwan so make say etia ni yo because wo mu so eji wo mamre edi wo mu so dwo mu di se wo mu so bi enipa wo mu wo kasa ewo amamre wo mu di studio mo dwani ti wo mu won kwan se wo mu di hye no so me enya kwan ehite no se na ese efata ehu na ni nia mu na bisafo ensem no apai achemienu se si amo ewe fo no mu ni se kwan a ye Rawlings di ye yo no ese fata Yesu ya ye Ghana de ya ka ye Ghana so ni se wagoye mampedi dada de eye dera aban wote so na wote so wo
ho kwan na so oni mu hwehye say wonye say fata say penifo mu ko okotwa no hye ne obi enu abe complain about it any say amanyoko no say amampeni dada JA Kufo and say penifo awodo mo man obi enu waka say tia eni nti yenuanum ewefo no wo mo twe ne sana say wo mo so mo ho kwan say o metwe ne sa but say wo mo kan ni achi no wo mo e dia wo mo pede say nkemu no ye pe mo no makosie e wo mo krom nti si ye yo ni nya bi ni de mu no mo so boni wo chira na because as said here yo no krampo no wo mo ebo nyo so wo mo mpe ne sa kwan no so nti say masesi ano yense se djuma mu na se o man pedi wa na se o man mu di hye eku a yenya no mebusa na tse busa fo kwantra no mu nye ni yo na ni ye yo ana asese ye erika ko no ehu be nya pa se mpenifo no beba potu wa chichiri mu na se entiase a eni ye nuanu agbefo afa no na de ti a o mu so buta ete chi o mu de ye nya masa no o ma chire mu ye no o mu so mu nya mo ti ase nya sa de se wenji eyi yo mu na asha se a de ye se ni bi a ensemwe enti nkoda sa akwa de abohu na na eba na asefufu aba that is abebom na tsako bi asefufu no na akwa SMP enim say already na no ye nuanum ewefo no ebinum bi pushi for agenda so beso mo nti o mo nti say bi say no bi eba body be ka say bi say akwa say de enti ho ase ye enuam ye oman mu ye yi eni de amasa ye ewekufo no na say ye aka entema kese ewo oman mu nti empelifo nya hwe ye na nkyeremu bi ehu ye pa no se fata mo fa meto abonti na se ye nuan mu wo metumi ato ma se de enti o mo so fa sa kwan no hye na ntutu ye no wo sa kwan so na obi a enya no enti ase man no enkoso na hunhia se o man no nya ne ntuma kwa efra no eno na ye buta ye se enti obi bia eni so nya nchichemu ene mpape mu bia ene enya wo man ga ne mo so fo ensam no de me de besi a na ho so ade ntwe fa ye de mami abekan well betimi e de asomye wo ye comment section won e de to share video we on all the social media platforms following our Instagram, Twitter, so at @TumaGH_, Facebook, @TumaGH. And I'm obusua anyway, na mijina kwenya we so fairly way akọ ma imam beli dada na ko konfa the prince ko si se ye be se eji enhwemu bi e wo so anwemu na ebusafo midisi anesa makramu